Enseñanza número 1. Eres libre del pecado, libre para perdonar. Warale hatagrang panipanis makaupagbis ka man ke, witing sakke ilpmamon naknine. Dios es amor. Dios te ama. Papang yakadala nila ne duay an makuluwe. Por su amor, Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. An manjul mapapang yaka kalanak witing wala ne saslah ko Jesus Christ. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesus Christ yakarang palnik witing wala ne ske. Jesucristo nació para ti. Jesus Christ yakatusat na kimanjul ma. Jesucristo vive para ti. Jesus Christ yakakawarnigat sakke man karak. Jesucristo murió por ti. Jesus Christ yakadaw na kimanjul ma. Jesucristo resucitó y se levantó de la muerte para ti. Jesus Christ yakatusat na an daw na rang kon yakaw pagyaklaw na kimanjul ma. Jesucristo nunca pecó. Jesus Christ yakat dias kobek kiwik panisyam wasarang. Él está limpio del pecado. Witing alas clean ke. Por tu pecado tenías que ser castigado. Man panis mayul ne kiwikanar witing yaga panis as nat niniyul ne. Pero Dios en tu lugar, Él castigó a su propio Hijo. Napapang yaga man pamata ne kawe witing yaka kalwaraw narang. Aunque éste era inocente. Aunque witing yaka alas clean rang. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Jesus Christ yaka dos prihni ko daw na temne. Él llevó así el castigo de tus pecados. Witing yakla widuwi narang mapanis kibal na yul ne. Jesucristo es el chivo de Dios. Jesus Christ yaka chip mini asrang. Él es el sacrificio por tus pecados. Mayang mayol ke mapanis kibal na yakul ne duwi ke unarang. Dios le levantó de los muertos. Papang yaklaw na daw na kaupap. Jesucristo vive. Jesus Christ iraban ke. Dios ha limpiado tus pecados con la sangre de Cristo. Papang yaklaw kliniam na kimayang mapanis kibal na yaka ani karak Jesus Christ. Ahora estás limpio. Waralay hatagrang clean ke. Dios te ha perdonado tus pecados. Papang yaklaw panis mabal na yaka dawak disna. El pecado es malo. El fin del pecado es la muerte. An panis bal na diluh dudut ni bal na yaka daw na duwaywe. El pecado es de Satanás. Panis bal na yaka setan dine. Satanás es el enemigo de Dios. An setan yaka papang karak wahila palnike. Y él es el enemigo del hombre. An nahal karak big wahila palnike. Satanás quiere que tú hagas pecados. Setan lay biting yaklawe man yaka didudut niyam namat na niyulne. Satanás te quiere matar. Setan yaka man kumain iniwantke. Pero Dios te protege. Kauna papang yaka lay ilpmamo ni mama intalowe. Cuando tu vida pertenece a Jesús, ya no quieres hacer cosas malas. Man yaka kul na mayaka Jesus Christ karak sakkat yaka pa yaka diok diskake didudut ni kanap ni niyaka. Ya no quieres pecar. Didudut ni kwana yam didisahnike. Pero algunas veces pecas tanto Kuna waras ko yaka didudut ni biklay di yamde. como lo hace la gente quien no conoce a Cristo. Kuna muhibal na yaka Jesus Christ ko talalawa sa temnikat didudut ni balagalay yamwe. Si tú pecas, Man yaka didudut ni yam taman kat. el Espíritu Santo dice a tu corazón, Didudut ni yam taman tayo pirit yaklawe man kumayulwe. Didudut ni yam taman yaka putawasake. lo que hiciste, esto no fue correcto. Pero tú no escapas fuera de Dios Kauna witing ka pak dias ka pak biglawas naman ke. cuando haces algo malo. Man didudut ni yam taman kat. No hay lugar donde puedas esconderte. Witing ka pak dias ka bigmaltalawas naman ke. Dios está en todos los lugares. Papang yaka paluh ko sakke. Dios ve y lo sabe todo. An papang yaka diluh ko lehwitalwe angke didudut ni diyam niyaka. Dios ve hasta dentro de tu corazón y sabe todo de ti. An papang yaklawe sol mapas ko lehwitalawe didut ni yam taman temnikat diyam ni yam taman temnikat. Dios conoce tus pensamientos. An papang yaklawe witing ko pak dias bigbayak wasake. No tengas miedo de Dios. Papang ko yaman iduna. Dios te ama siempre. An papang siempre papang yaka man kumakulwe ay sa warbane yaka. Dios te quiere ayudar. Papang yaka ay sa warbane yaka mabulos tikdukihnike. En oración acércate a Dios y dile lo malo, lo que tú hiciste. Anakawar ni ko pag yaka mahkayeh pa kayo mamatyulta. Si tú confiesas a Dios todos tus pecados, Man yakaran tamapas ko yulbaw taman temnikat panis mabal na luhyaka. Él está bueno y fiel para perdonarte y limpiarte de todo lo malo.
Witing yaka alas clean kirahtan ni panis makopagdawag disnap nini. Pide a Dios que te perdone y Dios te perdona. An papan ko yulta panis mabalnaya kadawag disnap nini yulne. Recibe el perdón de Dios. An papan ko pagwauta diyayam ni balnaya duta. Dios no te va a castigar Papan yaka panihas ko bigmasi hiwasakarangke. porque ya ha castigado a su Hijo. Amang ni palibiting wala ni sasko yaka duwa sakarang panisas ko. Dios te perdona An papang maperdonar na. y estarás de nuevo limpio y puro. Anak kawar ni ko pagyaka clean pal ni ko masuhwiyak na karang. Dios te perdona An papang yaklaw ilpmamun na ki. y Dios quiere que tú también perdones. An papang yaklaw mayo leman sem sat muhko yaka ilpmuntalanat nama. Perdónate a ti mismo. An padin muntalan kalapar. Perdónate a ti mismo. An padin muntalan kalapar. Suéltate de tu culpa. An panis mauluh pamta. Perdona a los que te hicieron mal. An papang yaklaw yulumoy didrut ni mayo biting ko biriyam niyam tahmaite. Dios ama a toda la gente, An papang yaklaw muhluh ko kulwe. a los buenos y a los malos. An didrut muy dudut ni balan muhyayam ni balan luh ko kulwe. Tú también ama a tus amigos y ama a tus enemigos. Man sem sat muy didut ni mayam wak biri ka kulta muhyam ni mayam wak kulta muy dudut ni mayam wak biri kulta. El amor de Dios está dentro de ti. Kandala nila niya ka man karaksakke. Jesucristo está en tu corazón. An Jesus Christ ya ka man kul na malani ka sakke. Si alguien te hace mal, perdónale. An muy yaklaw diyas dut ni mayam wak biri ilpmon tayam nikaw. No vuelvas a hacer el mal a los que te hacen lo malo, An muy yaklaw dut ni mayam wak biri dut niyam na try talayam niyam ta. porque así vas a pelear siempre. An yakayam ta sa man kat muy bal na luh ko ya kay sa warbane kalustaman ban karangke. Pero tú perdona a los enemigos Kung amoy dut ni mayam wak biri yam niyam ta. y deja que Dios, Él mismo trate con tus enemigos. Ang datang kat papang yaklawe, di dudot ni balamayam yang muhin ka datang witing yaklawe lahtig yam kikite. Esto es muy importante. Aka din ako ba yam ni pal ni kite. Hubo un hombre que se llamaba Saulo. Alas ya kayang ni Saulo rang. Él perseguía a los cristianos, les hacía mal y los mataba. Anal niya ka Christian bal naluh ko usnit na uywarang ampo di inat ni niya kulne. Un día se le apareció Jesús. Mas manikat ya ka disas karakkalwapak na rang. Jesús habló con Saulo y Saulo se arrepintió. Ang disas yaklawe, Saulo karakyol ba na temnikat ya ka Saulo ya ka sol ni kalana rang. Y entregó su vida a Jesucristo. Ang sol ni kalana temnikat kulli nais ka kiwika na rang disas Christ ka. Jesucristo le perdonó todo lo terrible y malo que Saulo hizo a los cristianos. Ang disas Christ ya ka Saulo diyam na bal na dini bal na luya ka dawak dis na rang. Y Saulo cambió su nombre. Yagat daw Saulo ayang nirang ya ka wirih pam na rang. Desde así su nombre fue Pablo. Yagaw pa ayang ni wirih pam dayang ni Pablo rang. El apóstol Pablo Apostel Pablo, escribió una gran parte del Nuevo Testamento. ulna rang ya ka, ulna bal na ya ka, di wilasam dini bal na ya ka lawe ulna rang. En la Biblia. An papang yulne. Y sirvió Pablo a Jesús hasta el fin de su vida aquí en la tierra. Pablo ya ka Jesus Christ kayang ni ko duwi wat na rang. Jesús perdona. An Jesus Christ ya ka ilpmon na rang, panis ni baladawak disnat nini. Dios perdona. An papang ya ka, mapanis kitawak disna. Tú también perdona a los que te hacen mal. Man sem sat muy didudot ni mayamok datang diswang. Queridos hermanos, Wanay kimahakibal na. ahora vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo Aka warni ko pagikapirit ko yultayang na. para que nos revele Niking nakanat ni niyolne. a quién tenemos que perdonar. Anway sabal na ko parin di mo nat ni kinayaka. Y yo les pido Yang yultayang. que ustedes en sus corazones Man nakul na makaw. perdonen a estas personas. An padin di mo talanyam tano. Después de su meditación, Yaka kulta da kaman yakaw pap. vamos a orar juntos. Mayngas lakal pagdimani kit yulda. Espíritu Santo, Piritoli kira. revélanos por favor Niking nakata. las personas que en nuestra vida debemos perdonar. Way sa muhini ko yaka parin yultiglanat ni kinayaka. Repite esta oración conmigo. Aka warni ko pag-apot mamat yultayang karak. Señor Jesús, gracias por tu santa sangre. Jesus Christ, tingki maiteng manamak yam nagyasuktek naman yaka. Creo que esta sangre limpia mis pecados. Yang kultayang yaka man amayam nega pat klinyayam naman. Gracias porque mis pecados son perdonados. Tingki maiteng paniskibal nega pat man lawil piyamon naman. Ya no quiero pecar, no quiero hacer lo malo.
Wala yang didudot ni balayam titing sahnike. Jesús, tú eres bueno. Disas manwalik kiyam ni maniaka. Yo también quiero ser y hacer lo bueno. Yang bigsayam sa tus matuitig diyayam ni balagyam ni kiwantiang. Jesús, ayúdame a hacer lo bueno. Disas ilpiamon tangkat diyayam ni balnekayam ko. Ayúdame a conocerte y andar contigo, Jesús. Ilpiamon tangkat manta makulikitigis diyayam ni balnegyam tigyawan awaki. Espíritu Santo, gracias que me enseñaste a quién tenía que perdonar. Piriting ki maiti ang mankaw, di dudot ni balaluh ko pag manlawan ni king ka naman muhkaw padin muntiglanat ni ke. Perdono a mis enemigos. An muy didot ni yayam na balneka padin di muntayang. Perdono a los que me hicieron mal. An muy didot niyang kuyayam na balneka an padin di muntayang. Perdono a los que me maltratan. An muy yaklawe, proud dudot ni yayol na balneka padin di muntayang. Jesús, ayúdame a amarles. Disas akawar ni kaw payaka ilpiamuntang isdikul na awake. En tu santo nombre, Jesús. Manayang makaw, klinkira. Amén. Amen. Enseñanza 1. Eres libre del pecado, libre para perdonar. Prédica. Akawar ni kaw pagmani pirisaka, yuldi pamang disas kresayang ni kaw yaka, ampo kapag mo mapanis kibal na yaka, tawag disnat ni niyolne. An muy mani pang mensawa katiyaka, mapanis kibal na ampo kapag dawag disnat ni niyaka, tan kaduda sake. Kung naman yam ni Numa yung disas kristane, walik ke, muy mapanis kibal na, ang mapanis ke, kupus magsani kapat, an pauni kapat ka nang, kung na isayas waw ni tayo, kung mayuli panis masani, panis pauni kapat ka nang, yung kayo matem ni katiyaka, suktik yak tiklin mayam ke, an mukuspih ni kapot mayam ki tiyulwe. Dok may Numa yung kapat ke, anti sa skresayang ni kawalik ke mapanis kibal na ka witing nga ni yun le suhuyak nat ni niya ka witing yun le kay nagospel ni ko kiwi mayang mayul ki kalwaraw na mayang mapanis ki yun ne an mayang mapanis kibal na kalawi witing salah ni ko turok narang witing alas suno kirarang alas clean kirarang alas witing panis diskarang witing dospel ni ko kapot kiwi do daw nat ni niya ka witing paras ni diskarang kauna kulwi da ka natem ni kat nitpal ni rang mayang mapanis kibal na kalawi turok nat ni rang kunakawar ni kat yaga muhmah ni may kaditan kaduda sa mayengke disas karay si kampo ka pagkiwindos pirhini ko ane no nutok na yaka wala mani kat yaga disas karay sa ane yaka dak kapat as kulde kunaka war ni tem ni kapat ke disas karay sa ane yaka mayang kulwi da kawe kiwi kawe ampo ka pag mayang salvasyon lani duna at ni yaka aka war ni nit kapat ke aka war ni disas karay mayang ko may wawasak ke ampo ko pag alya ka panis ni nuh ni yaka duwi biting ko priduna at ni yaka kunaka war ni kat yaga since lanis waldi talda sa dade disas karay stani walda sa ke aka war ni ko pay disas Kristani walda sa day pini walik ligate kunaka war ni tem ni sakke disas Christ yulwe pamukta apah na sakkite yang kuwaywa yang labig mabulos kikite yulwe yang kuwaywa pamukta apah na sakkite temas matik yawayang ite aunque pako buk na tus mandekarang aunque panis ko sak mandekarang aunque prila ni diskawa makarang aunque waras ko katyaga trabil tihini man ko kayo na sakkarang kuna disas Christ mawil wasak yang leh marum tigdata sa inke yang leh tinggi ko maudok tigdone kiwantiang sa chip minikat ang puminikaw pa walwi akwe duwe disas Christ duwe wite salah ni ko lawi sap nakapot mayang sendat may bulos tigdukih ni kikaw natawar ni katya mayang tan kaduda sake mayang no mayang palne kapat ke mayang ampo ko pag mapanis ke kawara mani katya disas Christ ko yanat ni neka kung natawar na disas Christ mayulwasak kale mayang dak ni yul ni mayulwasake mayang iglesia mah ni yul ni mayulwasake mayang relehiyong yul ni disas Christ wawasake disas Christ wawasak kale sol bala ais ka sol niya karang palibiting ko kiwilan at niya ka yun ni may wawasak ke mayang kul di takada ng tem at mayang taras kina asmayang mayang kul di takada ng tem ni disas Christ aniya ka nuh ni palnike kuno wala mani ka tigaditan ka duda sa mawa bang may kuno disas Christ ato war ni kaw pagkawiting ko may wawasak ke may waw na litem mah ni kiwasak ke an kurihan bayat kiwasak ke an mapal na ka sandi balay ka tapsat bayat kiwe kuno wala alas siya ka yala siya ka since lanit duda disas Christ kul widakanat niya ka tem ni nabiting na diskakal na kawe kung atawar ni kaw pagkapat ke nipal ni ke disas Christ ya ka atawar ni kat ya ka aman na kumaniging kawe kiwe ang bisyong yayam ni maniging kawe kiwe kung amuhibal na ya ka di tan kaduda sa lani kaw tan kaduda sa ban mawe ang saimbal na ya ka pat disas Christ pat mayawi kiwe ang saimbal na mahni ko wala manigat ya kalimi kalmahaya ka
ka wala mani kat ya kalban wabang ke kaliwa bang an kaldang kat yul wabang ke an kalma isin di tarawang ke an papang ni itang ni anu ni sabal na ka witing minute ko yak lawabang ke kuna ka wala je kapal na tem ni ka since lani kul di dakada sa dade imi mako beri dang ni yulta mahama ko dang ni yulta man ka warni kat ya ka itang hasla papang hasla bal na ka daw na lani duwa iwasak ke kunang pukaw pakya since lani bay sa tan ka duda sa yakawa papang ko pak since lani wow da sa yakawa wala mani kat ya ka panis bal na kayo mayang ko maitahibe kuna ka warni mana yul ni kiwanti yang kale temas siem ni sakke temas parang ni klawi sans mayawa sakke ampo ko pagwiting pa ni mukti at kiwikan at nineka ampo ko pagwara mani kat ya ka masol kiwiting konlan at nineka mapanis ki bala ampo ko pagpapang kuiwian at nineka ka warni kat ya mantan ka wal matenne alas saulo rang ya ka numan rang alay sa sat mo hinirang ya ka witing alas rang ko na witing awaras ko kat kiwikal na kanarang yang lehal paras kidutay yang ko pagmuyok diskake yang ko pagmuyok mikit bayak ni diske kat narang kuna alas sakar minit bayak ni mo hinayaka mayang numayang rang kapatrang Jesus Christ walik rang kuna ka warni kat ya muhi mahane ka tan ka duda sa mawabang mayan ampo kat ya saulo par ni bal na bayak kiw na rang ka ampo ko bayak kiw na witing alas vertical na kanarang alas paras nikal na kanarang kauna las mahane kat Jesus Christ wow na rang ampo ko paglahine ka may wala mani ka dira tan ka dudi mawe alleluia santo ramay sota lava ki alava manda iramansa Babang yaklawe warne mayulwasak ke. Since lani mayulwasak ke. Ampo katwiting yaklawe maywawe. Katwiting ko may kulwaye ko. Jesus Christ mayulwasak ke. Witing ko pag muhas big kadis na wanta wasak ke. Witing ko pag muhas big ane yul niya ka. Taras kira watwak manta wasak ke. Warne ka Jesus Christ maywawasak kale. Iglesia yul ni may kobrar wasak ke. Warne Jesus Christ maywawasak kale. Relehiyong yul ni may kobrar wasak ke. Warne Jesus Christ maywawasak kale. Solbal na yul ni maywawasak ke. Yakawag nipal ni kitan kadunat nine. Jesus Christ yulwe. Saulo ya tuwiting alas paras ni duwarang iti yul naran. Kuno las mani katyaga, Jesus Christ kiwilay na tem ni katyaga, ampo kat malakwa ka patas dawak witing minit yan buknarang. Buknarang ya tuwiting nitrang ampo ko baka repentimiento dunat ni yulne. Las mani katawak bukna tem ni Saulo plain kala naran. Minit papupak bebiyahe katahin naran. Kiwitahin na tem ni ka Jesus Christ ay sa kalyul na ya. Warang mani lehat at Saulo ay sa kul na ya hawarnet. Warni ko pa yaka ay sakat yang blain kalatik da ay sakat yang warni ko pagbukti kawig da kung nabiting tan ka duwa sarang ikaw warni kat yaka ay sa yul ni Jesus Christ kiwila hinarang yaka wala mani kat yaka muhimah ni blain bang mayan wala mani kat yaka muhimah ni mata pakipuk na bang mayan wala mani kat yaka mamik padudi ang dital di kung naditan ka duda sa mayiwe kung aka warni kat yaka nitpal ni kay mamik padunat nine aka warni kat yaka nitpal ni kay mata pakikadunat nine Jesus Christ ko pag diayam ni kayuwe witing ko pagkawasak at witing yulwe witing yang ko pagkawasak at yaka wingbal na asbik wahwa sakite yang ko pagkawasak at wing matekan ko pagduma yahite yang ko pagkawasak at ampo di basta bal na ka isi huwarang yahite yang ko pagkawasak at ampo man ni tembal na kaduta yawa maya mabal na yaka wasbal na bukwasa yaka di sarabal na ko bendesir wasak yaka ang ko pagduta yawa mahite witing ko pagdis ka dias dis ka mayang kiti mayulwe kuno wala mani kat yaka Jesus Christ mayulwa sakke tem ni bal na kay kana sakke akawar ni lehatak nitpal ni kite yang mana waw na waligdan hiyasok na ite kunas ko big man na sol man yang kulati ting manasah ni kite yulwe kunaka warne trampal ni kite Jesus Christ mayan ko mayul bawe traital di kul di dakade traital di masol ki kalada traital di mapanis ki kuiting ko ideada yakato kuiting mapanis ki bal na gadawak di suwaran ke kuno wala man ni kate muy masins ki kul da bang may muy biri mahamadut ni maymo biri lahita bartama biri mawisok biri wistama biri maturus do biri turus tama kunaka warne Jesus Christ mayul wasak kale ang kiman wini madut ni maymo nang mahamadut ni maymo nang karabik yang tingki ko data yakabal mulyak yang lehtik yang kikiti yulwe kuna waras ko since lani diskatem ni mayang temnikat biri dut ni mayo biri dut ni kalyam tama kuna ka warne nitpal ni ke ampo ko pag muhiya ka katan ka tuwe beren beri padin mun wilan kala nat niya ka padin mun dilan kala datem ni katya ka matakit ko diyam ni balay katan ka dudi mawe ko na matakit ko tan ka balay gem ni lahi dital da sa tem ni katya ka maka temas ko bisik pawan ko tan ka duda sa mawarang ke kuna ka warne nitpal ni kapatya muhibane ya ka masins kiya ka Jesus Christ ko adak masins kiya ka inni niya ko biting ko pagdawak kay buknat nine katwiting inni niya kadawak man ko kibuk wa sa tem ni kat
Mas ko exception plan ya kaduta sa wamake. Kunaka warne nitpal nike, disas kres may wawasak ke, ayun kat yang panis mabalay ka dating diswang. Disas kres mayon wasak yang mabulustik duki ini yang ite, yang mabaltis ki ini yang ite, yang ay sa warbane tingki kalau na sakyang ite, ampo ko pag mauduktik dunat nike, sensa karabal na katitaf ni askir, uduh widu atem ni katyaka, sani karawalanis balay kalawani ko, pag asbik kalaho kwanta wasake, sem yakapit ni yang mana bulustik duki ini yang ite, ko naman yang to asbik ay witing manasah nike, ite disas kres mayulwe, ko na tem ni bal na bang mengaka, traital de disas kres ko walda, tem bal na kayo parah ni kayo, disas kres tem ni bal na kapat kay kawe ite, tem bal na dudut ni kay kawe, di tala sa mandinig, waram manit tala yawaman ite, di tato na din nila, yulwak na kaman ang itingon, waram manila, yulwak na kaman din na wasa, sinuke, man mamakpay ka tala yawaman ite, bang tem ni sakke, traital di pa, disas kres kumawang, traital di papang kumawang, papang mata kiawa sakke, atawar ni katyaka, disas kres yaka, dawag wasbal na utuhuwasak ka po, bendisyon yaka dawag bukwasak ke, muhidudut ni bal nako, muhiyayam ni bal nako, kadisas kres miting sink nila nila, muhas ko bigdut ni talawasak ke, muhas ko bigyam ni, muhas ko big, as ko bigakadut ni man bang, idut ni man alahwa yawa yulwasak ke, sinoke luh ko yaka, aywang yang mabulus ko hite, yang mabulus ni kiwant yang ite, yang ay sa barbane kilmanok mamon ni kiwant yang ite, ay sa barbane kayang ko iwahite, kung naman yung numayang kapatran, las mani kat wala mani kat yaka ay sa kuldi dakade, wala manit marit labah na balnabig ahal tuluke, wala mani kat yaka hiel marit labah yang balnabig na ikudadana tuluke, yaka mo hinibalne ka ay sa yuyulwe, wala mani kat yang marit kikamadut na lahon yung likuhdi ni likya, at yaka tunin ako yulbabawe, yang likuhdi ni kali para siempre likyang iti yuyulwe, kung na imiki mahakibal na, at kawar ni kat yaka papang muhes ko big may kondenar wasake, at kawar ni kat yaka papang yaka may bulustig dukih ni kite, kung akawar ni kat yaka tangkaduda sa mayangke, disas kres may yulwasake, akawar ni kat yaka, ya su nombre Cristo clamanda rabay suta rabahanda. Disas kay sa kawar ni mayul wasak ke tembal na kayo ikuhwite, tembal na parah kiwite, tembal na kawit wikiwite, tembal na kawat wit wikiwasak ka, anong nidobal na ka ulya ka dak wikiwasak ke, ang pukat kulta dakhar sa manya, ang puat sinslani wauta sa manya hite, tembal na kapat may kuhinaite, disas kay sulwe, sam sa tiyayal salap bangrang ite, yel salap ka upakyaka, yel singka ka upakyaka, ay sa siyam narang ite, disas kay ko uywe, witin na watahawa bangrang ite, yel salap ka upakyaka, witing na lang ninawas niya ka, utuhwising kaya ka, ridi bang rangite, ang disas kres kiwe, pamukte ka bar na tem, ukurah na tem nikat, sing ni kabal na ka, disas kres karak, kakanarang, dakwara sing ni kabal na yaka, lamp niwas ni kiri walwe, utuh di durang ito, walwe tulo tem nikat yaka, disas kres kiwe, pamukta apta hinarang, pamukta tahina tem nikat yaka, yakat yaka pananibas diskarang, kurah na anat na at nene, anapah na at nene, kunatawar nikat yaka, yel salap dilay na kaputawasa, sino ke masin skilani ka kulde na kada, ang puka papapang kau, kiwi ka na at nineya ka, tembal na papang heklaw, tem mayawi kiwi, sinslani mayawi kiwi, at kawar nikat ke, ing niniyam niya ka, mayang duna at nine, ang disas karay mayulwasak kale, lalah karak bikawasa, kul karak bikawasa, sino ke ani minit ya ka maywawasak ke, yakawak nit, palnike akawar ni katyaka disas krais ko kiwi kanat nineka wala mani katyaka isayulwe ahal wabah mayaka muhibarak yaka oras yung dudut nila lahiwe anawaras ko kat imini ko etchiso yayamwe awaras ko kat di dudut niyamwe oras yung dudut nila hidawe muhi ko sins nila dudut niyayamwe awaras ko kat wirit dudut ni diyawak sa minit ko uy minit na yuyulwe awaras ko di dudut ni diyawak muhi ko yaka ditaske sol nina ko di dudut ni kahe pupo wala mani titangan mahabal na yaka kalwarawabang ke disas kres ko kres kulwi daga ka wasage ke ko na tem ni sakke akawar ni ke yakabal na solli na yaka minit na yulnat nene yakabal na solli na yaka para pagrumtig data sa inkito yulwe yakabal na muhidudut ni bal na yul na yaka disas kres yulwe yang muhiyayam ni yul na yawa sa inke sino ke muhidudut ni yul na yawa na yang ite muhiyayam ni bal na yaka panabas nit diska kite ang muhidudut ni bal na yaka panabas nit ke ite yulwe aga tem ni kite disas kres mayan kumaywawasak ke try dal de masol kilada mayang numayang rang niya ko way sa satal nirang yaka. Kau na disas Christ yulwe, yaka minik pablain ka lang ato sa war niya ko pagyaka. Pa disas Christ walwisih na rang miting wala nisas. Walwisih na tem nigat kiwi ay sa kalyol na ya. Yawa minik pa yakal, yawa minit yul tangkat minik pa yako wala hiduwang. Ing miniduwa rang tem nigat yaklawi yang warki yang warang at na. Wana manikat yaka,
kapat na mahni bang maya, mami papuksani mahni bang maya, kung nangimas mahamas, wala mani katyaga sumaliyang balna, wala mani katyaga pastor yayam nuywa bangke, wala mani katyaga muhimah nuywe, mayang mawas ke ko peredikarwa bangke, kung awaras ko katyaga isayam de, mahlay ko tangnit na yulde, mahlay ko tibor larde, mahlay ko di mahni ko yam de mare, mahlay ko tiliting sahni kate, awaras ko kat mayang matuki ko yulde, aka mo hinakawa isaya, sorkila ko iti yulwalik ke, kung na yang tiliting sahni ke, iti dapa pamuhni ko di mahni ko panis munde, kung nadawan, pada ka minute ni ko pa yagati sa skres mayulwasak ke, yakabal na yulbaw daya ka, dapam dade, try tale, papang kumawang. Ya su nombre. Oh, gloria, Rey, sana mahanda, lava y quite, raba y sute, rabajanda. Oh, Espíritu Santo, clama manda, lava y sique, rabajanda. Oh, rayamanda, lava y sute, rabaquia, lava. Oh, Espíritu Santo. Dices que sa ko ne mayulwasa que temas para ni kiwite. Tem ni balhakay kuhwite, traital de kulida kada. Traital de kulida kada ngite temas yamadak ni kayna. Temas yamadak ni kayna. Dices que di mah ni kumaniging kaawe. Di mah ni kumaniging kaawe. An mamu hikibal na katiga sickness mah ni duda. Witing ko wow da witing yaklaw in may mun na babangke. Kung yaka baladala ni bayak kiwa ko pagyaka. Di kul di amang lada sakite. Sari sak mantem ni kat witing ko wow taman. Sari sak mantem ni kat di dalanok ni duta sak mantem ni kat. Wala himasewita sa ukwata sak manawar ni kat yaka. Di sa Christ ko wow ta sak man. Kung na yaka dala ni bal na bayak kiwi da ternet witing ko kulta daga sa man kete. Di sa Christ guys sa warbane kami ni kwas lakwi mayang mayul ke. Mayang mapanis ke yun. Ang kiwiting ya kapat mapanis ke lawe dos prih ni ko turok na rang. Kung na ba isa taras kira kapatwak na bang mayang kalimayang ke. Kabar ni ko pag di sa Christ mayang ko maywawe traita de mahkamalawang. Mapanis ke bal na witing ko ada witing yak lawe tapuaran ke mapanis ke bal neka. Gloria a Dios.